Eto, to je to. Prvi deo je završen. Ima li pitanja? Izvolite. Evo jedno pitanje, ja sam Ivan Predsjednik, jedno pitanje za svaki sagovornik, kako možemo tako nazovemo. Da li po vašim saznanjima, da kažemo tu masovnu grobnicu ili sad već mauzolej, kako ga nazivaju, da li je, koliki postotak je sahranjenih nemuslimana? To jeste, da li postoje ljudi koji nisu pripadali muslimanskoj verskoj zajednici, koji su tu sahranjeni i u kojoj meri? Pošto sam ja često tamo i pratim tu situaciju, uskoro će se u Haškom tribunalu pojaviti svjedok, musliman, koji će svjedočiti da je sahranjen u Potočarima. I to groblje je jedna velika manipulacija. Naravno, tu ima oni koji su stradali. Kako? Kako su u suštini stradali ljudi posle 11. jula 1995. godine? I tog dana. Na više načina. Po nekim činjenicama koje pokazuju da njih je stradalo u tom periodu i tom proboju iz Srebrenice, njihovi aktivni vojnici su pobjegli iz Srebrenice. Lako je ustanoviti koliko je u proboju poginulo, u borbi, jer se tačno zna i koliko je Srba poginulo u borbi, a poginulo je i Srba dosta. Dakle, u Srebrenici tog jula ginulo se na razne načine. Prvi način je u proboju, i tu je najviše poginulo. Drugi način je u međusobnom obračunu. Već se dokazuje i dokazalo se da je dosta njih u međusobnom obračunu poginulo jer je bilo nekih dijelova njihovih jedinica koji su htjeli da se predaju vojsci Republike Srpske, drugi nisu i onda je tu bilo međusobnog obračuna i streljanja. Primjer za to je 10. jula na brdu Boljim, nadomak Srebrenice, je poginulo oko 120 muslimana od artiljerije vlastitih minobacača. To se zna, ali to ćuti Haški tribunal, ali tužilaštva Bosne i Hercegovine i pravosudni organi Bosne i Hercegovine. Zašto se o tome ćuti? Dakle, to je jedan način pogibija muslimana je bio u proboju, drugi je u međusobnim obračunama, treći način je bio i u osveti. Jer u periodu 1992-1995 više od 3200 Srba je stradalo u i oko Srebrenice. I sad, ko hoće da ćuti, ne može to prečutati. Naravno da je bilo osvete. Naravno da je bilo osvete. A ni ta osveta nije bila pod komandom generala Ratka Mladića ili vrhovnog komandanta Radovana Karadžića. A šta je najvažnije u svemu tome? Nikada, niko, ni jedan organ pravosudni, ni svjetski, ni bosansko-hercegovački, ni Republike Srpske, ni Srbije se nisu bavili ozbiljnom istragom šta se dogodilo u i oko Srebrenice. Jer u Srebrenici je njihova vojska pobjegla iz Srebrenice. Naša vojska ušla u praznu Srebrenicu. Mladić je davao čokolade i hranio onu dječurli okolo. Iskreno, očinski, na pravi način. A njihova vojska je pobjegla. I u tom bježaniji oni su nailazili na našu vojsku. I tu je dolazilo do borbe na nekoliko lokacija. Kad se sve to završilo, ima tu puno da se priča, puno toga se može ispričati, naročito slučaj Kravice
isto jedna manipulacija u Kravici gdje jeste pobijeno, može se prebrojati na snimku Piroćanca koliko je ubijeno muslimana tu u Kravici. A kako je došlo do toga? Došlo je zato što su oteli pušku jednom srpskom vojniku i ubili ga. I onda su njegovi drugari pobjesnili ja nisam brojio, a može se izbrojati. A htio sam vam reći, nikada niko nije vodio ozbiljnu istragu. I to nam nedostaje. Profesor Ivanišević je malo prije i o tome govorio. Kad bi se sprovela istraga i sravnili spiskovi, a što se tiče Potočara i onog groblja, hoću da vam kažem da je glavni izvođač radova firma od sina Reis Uleme gospodina Cerića, kojega smo prije neko večer vidjeli šta i kako govori u Sandžaku, odnosno Raškoj. Ja mislim da čak ima neki Srba, civila za kojima ja tragam. I na putu sam, pošto to traje već 10-ak godina, i Tuzlanska, tamo što ispituju DNK i tako dalje, na putu sam da dokažem da je postoji mogućnost da je ta žena za kojom ja tragam sahranjena tamo kao neka fata ili ne znam kako. Stravične stvari se i tu događaju, a da ne govorimo ovo što je profesor Ivanišević rekao, da su tu sahranjeni zločinci koji su pobili sela i sela, zapalili sva srpska sela, nema kamen na kamenu u Srebreničkoj opštini. Danas kad gledate šta se događa s srpskim selima, od 150 sela možda su izgađene 3 kuće. I vratio se poneki starac. A kad pogledate šta se radi sa muslimanskim selima, tamo su stigu asfalt, džamije se dižu do nebesa. Dobro, završavam. Samo dodam još nešto. Godinama je u hladnjačama na Tuzlanskom aerodromu više hiljada tela, ostataka bilo tu držano, zamrznuto, i mnogi od njih nikad nisu bili identifikovani. Dok nisu identifikovani po znacima navoda od strane organizacije koja se bavi forenzičkim nalazima u Bosni i Hercegovini, one je isključivo pod kontrolom vlade u Sarajevu. Forenzički nalazi se rade u koordinaciji sa međunarodnom organizacijom koju je osnovao State Department. Oni nisu nezavisni, nisu do sad nezavisno verifikovani. DNK analizu koju rade Tuzlanska laboratorija ni nema međunarodni certifikat za DNK analizu. Znači, mora da se veruje na reč forenzičkoj ustanovi koji je izvorno u stvari ustanovio pokojni Alija Izetbegović. I sad možemo samo da zamislimo i da nagađamo šta se u stvari radi. Šta se radi sa žrtvama neidentifikovanim u početku, čak se ne zna ni odakle su sva ta tela došla, te kosti. Ali svake godine mi znamo da na godišnjicu Srebrenice 11. jula, to jest na dan oslobođenja Srebrenice, da imamo uvek ceremoniju sahranjivanja po nekoliko stotina novih žrtava, koji niko ne može nezavisno da verifikuje, niti da potvrdi na jedan način koji bi bio stvarno dokaziv,